شيكاغو جي فيلم فستیوالك تایبەت بە فیلمێن کوردی هەیە ئەمەژی زێدەتر لە سەرا وەستن ژەوەی دەرێ میێوانێکی من هەیە کو برێز بەهائالدین کەربۆرانیە ڕێبەرێ ناوەندا کوردیە ئیلۆنۆی لە ئەمریکا ژ شیکاگۆ باوەیەکی ڕاستەڕاست لەگەڵ مەیە کاک بەهائالدین دەم باش تو گەلێکی بخێرهاتی ئەرمانجا سەرەکی تو گەلێکی بخێرهاتی ئەرمانجا سەرەکی ژ دارخستناوێ فستیوالا فیلمên کوردی لە ویلایەتێکە وەکە شیکاگۆیە ئەمریکایە چییە و بۆوە بۆ جڤاکا کوردی لە ئەمریکا چواتەیە دەدا؟ سپاس دکم بۆ ئەم لڤرن پێشیدا ناوەندە شیکاگۆ یا کوردان ئەم gelek kêfxweşin ev ya duyemîn e sala borî ew ya yekemîn bû li zanîngeha Loyolayê çêbû sala berê îsal jî me yek û du roja em amade dikin roja yekem roja şemiyê yên navenda me bê ev navenda me ez nihar navendê me û roja duyan jî yekşemê li zanîngeha Loyolayê bê armanca me ew e ku em dixwazin çand û hunera Kurdî nîşanî yanî Kurda ji xênî Kurda em dixwazin nîşanî hevalê xwe Amerîkî bidin ئەمریکی کوردان ئاس بکەن باشە چەند فیلم بەشدارن چەند دەرهێنەرێن کورد لەوێ دەرێ ئامادەنە کو بەرهەمێ خوا بە ئەمریکیان بدن ناسکردن بەلی سەر چاوە تەفدە نەه فیلمên me hene şeş film belge filmên sê jî dirêjin ew em ê rojekî navendê çekin rojekî li zanîngeha Loyolayê ew ji zanîngeheke binav û dengel vir û وەکەدن هەنێک دەرهەنەری تەڤلی بەشداری فستیڤالا me bibin ji Kalîforniyayê hinek werin hinek ji Newyorkê werin û em hêvî dikin hinek ji dervê welat ji Kurdistanê an jî ji Avrupayê werin û gelek film jî cuda cuda mijarên we hene û li ser çi mijaran sekinîne hem kurta film hem jî filmên dirêjiyên beşdar بەلی ئیساڵ کۆمیتاما بریاردا مەخواستم ینی ژیانە ڕۆژانی یا کوردان نیشانی ئەمریکیا بدن وەک ینی ژیانە گوندە چاوایە ناوبەرە دێ و باف و زارۆکان چاوایە مەتخواستم بهتر سەر وێ بدن سەر گوندان سەر ژیانە ڕۆژانی gelek فیلم هەنا li festîvala me da û em hêvî dikin gelek hevalê me Kurd û Amerîkî ji wan hez bikin وەکە ناوەنداوە ڕۆلاوە درێخستناوێ فیلم فستیڤالێ de çi bû çi saziyên din alîkariyawe kiriye مالاوە ئەڤەش بۆ vê pirsî بۆ vê festîvalê gelek saziyên din alîkariya me kirin pêşî de em dixwazin em spasiya xwe ji New Yorkê re hevalê New Yorkê navenda ya Kurdan ya New Yorkê re bişînin wa gelek alîkarî dama û li prosesa filîma hilbijartina filîman de gelek alîkarî me ji wa dît yek û din jî li vir Kurdistan Chronicle û Rûdav û em zanin navbera we gelek baş e wekî din li vê dê civaka Sîryan heye Syrian Network li vir e وەکە din jî yanî bajarê Chicagoyê yanî şaredariya bajarê Chicagoyê jî yek ji wan sponsorê me ye me gelek alîkarî ji wa dît yanî şaredarî jî alîkariye pêşkêşî we dike ji bo vê فیلم فستیڤالê piştevanî dike belê piştîvanî dike û îsal jî me şaredarê bajarê Chicagoyê Brandon Johnson re me newrospîroz kir ew gelek Kurda baş nas dike û ji bonê em vê festîvalê li der bixin jî gelek alîkarî dama em dixwazin tekiliyê xwe bo an baştir jî bikin her sal em bêhtir mirovan nas dikin tekiliyê me jî pêş vediçin تێکلiyên di navbera hezkirî û temaşevanên filman yên Kurdî û Emerîkî di çi astekî de ye bi taybetî ev duyemîn care hongera festîvalê li dar dixin belê pirseke ev jî pirseke muhîm e yanî mixabin hêjî asta filmên Kurdî gelek ji xemgîniyê şer genosaytê hêjî em li wê astê de ne sala borî gelek hevalê me Amerîkî me dît gelek xemgîn bûn gelek digirîn yanî gotin filmê Kurdî gelek mijarê wan cuda ne lê hemû jî yanî xemgînî kuştin xwîn dirjihê yanî me jî îsal me biryar da me xwastem bêhtir jî yanî filmên ku yanî bandorê ser mirovan bikin em hinekî dilê beştervanê Amerîkî dilê hinekî piçekî xweş bikin hecar ne girî û ne xemgînî û ne kuştin hebe îsal me hinek film ما فيلم ندي ما هالبجارتن
اجا پلان وچیه غنی هر بردوام بن هر سال دلدار خصنا في فيلم فستیوالی ده؟ بله ناوند اما اف 7 ساله من شیکاگوینا ام ناوند که فرمینا الویدری بناوندی دیر تکیلی مگلک باشن یعنی ام به فستیوالی ام نت هنی ام تخوازن فیلم شانی کرد و امریکا بدن یک دنجی ارمانجام ام تخوازن کرد و امریکا بین هفتو پاور خبر بدن ببن حوال یعنی کرد چتکن چاوانا یعنی گلک امریکا هنا زمان کردی ادبیات کردی را گلک علاقه دارن یعنی ام نخوازن تنی کرد بشر و شروانیان خودن ناسین یعنی کرد گلکی یعنی خودی ادبیات که دولمندن یعنی گلک کتابه مایدی به انگلیسی جهنا جمع موزینه بگرن بختیار علی حلیم یوسف شنه روزمن یعنی گلک ادبیات ما کردی جه هم خوازن نه تنی کرد بشر ورن ناس کرن به ادبیات خو چاند خو و یادی خوارنن خو البازار شیکاگوی سحب خوارنگهن کردی هنا وقت کردی تن ناساندن گندی سیا وقتن نوبار هیا آواسپی هیا افجی خوارنگه جی گلک انا اعمال کاریا واند بینن وام پاور گلک خباتن باشید کن کو ام کردان الباجار شیکاگوی بدن نشاندن و ناسکرن گلک کرد الباجار شیکاگو دجین یعنی 2020 دا سرجمار چی بو سرجماره امریکای سری 10 سال جاری چید به یعنی مخابن یعنی ام صد نزانن چند کرد هنا لیم و هر 3 سالی داویان گلک کرد هادن یعنی وقت پنابر گلک که هاتن شیکاگوی یعنی ام نزانن صد چند کردن لی تقریبا یعنی تخمینام او کن بیشتر نابرا 5000 و 7000 اندنا یعنی پشتی نشویلی بیشتر کردستان بچوک شیکاگویی وقت بازاری کی گلک کردنا جهه خود گری. اجا کرد لشیکاگو لسر هفن یعنی هفگرتینا لوبیا که خورد شکرنا دناوا نتو پیک هاتو هروها پنابرین ولاتین دن کلوی باجاری دجین بله یک ارمانجا ناوند ما و کم تخازن تکیلی خون وان جواکین دن را گلک خورد بکن ام بیشن به جوان را به فلسطینیا را به ارمنی و آسوریا را گلک تکیلی ما باشن ام تخازن تجربه نوازی هین ببنش برکو ارمنی آسوری و جهو کردان گلک گونترن و هیچ مخابنج مجالکی خورترن جی یعنی ام یک کرد شیکاگوی ام جی بهزن لیا و هزان وان جا مجالکی بهتره ام جالکستان جواهین دبن و ام بارا دخبتن جی و یک ودن یک کردان لودری هناك سازین کردان جی هیا سربست فاوندیشن هیا زهرا انستیتوت هیا یک مگوت یو خوارنگهن کردان وقت کی وقت کلشو خانه کردی خبتین دما ناوند کردان تو نبود گلک امریکی دچارن و خوارنگهن کردان ناس بکن یعنی امبیجن شیکاگو وقت ناون نیو امریکا ایدجی جبو کرداجی جه کی گلک گرینگ دگری وقت دل امریکا ایجی ام گلکی دخبتن. کاک بها الدین پرسامن یاداوی اوه از هرتم یعنی وی پرسیج میوان خویل دیاسپورا دکم گرینگیتان به آخافتن و خواندن زمان دایکش برکو او درفتا کو لأوروپا و لأمریکا هیا بو خواندن زمان دایک بو هر ولاتکی و هر نتویه که دبکل کردستان الهنک نافچین کردستان منه بنج بریا ساین ولاتان لو ما لشیکاگو ناون داوت چالاکین بوی آوائی رادبن زارو کمه کردان لوی داره بزمان خوی دایک د آخون یک یعنی ارمانجا ماوه کو یک گوتی زمانجی اره گلک دلما تیشنه ام تخوازن زمانه دایکا خو بدن زازاروکی خوشی بدن مروون پشتی مجی ورن اره ناوند اما ناوند کردانیا ایلونویه ایالت ایلونویه درس کردی و درس رقص کردی تین ددن و زاروکین کردی هند بن غنیجی یعنی مروون کو با امریکا زوجین یعنی خانمین وان انجی میرین وانجی اوجی هند زمان کردی بن زاروکو مروون مزن هند زمان کردی بن ام تخوازن و برنامه خو هند کرنو
و مامۆستا گرتن ئەموان پرۆژەی خۆ بهتر ئەم پێش ببن ئەنە منێک خەبات ئەتکن ئەم هێویتکن ئەمە بهتر مامۆستەیە کاربن مامۆستەرە بخەبتن و زمانی کوردیژی زارۆک بە کوردان زمانی خۆشبیر نەکن و زمانی خۆ هین ببن لە ت دبستانێکە وی باژاری هەیە و وەکە دەرسە کوانەیە کوردی هەبە؟ بله مخابن نها لباجار نشفیل تنه زمان کردی لعاستا نیویت داین یعنی یا ازانم نشفیل تنه نها او تنه مخابن شیکاگوی یعنی یکم گوتی هجمارا ما نزیده یا لبلی هم تکیلی خوب بشارداری را باش دکن هم هیوی دکن پیشروجی دا وەک کورسەکە فەرمی ئەنجی وەک دبستانەکە زارۆکان ئەنی کوردی و ئینگلیزی کورمانجی سۆرانی و زازاکی ئەم کاربن ینی گۆرە خواستنێ ئەم بوان دەرسا بدن و زارۆکن هین ببن ینی ئەڤنێکی بچێکینێک وەخت لازمە لێم هێوی دکن ئەمژی وەک نەشفیلی ئەم کاربن وا دەرسێن کوردی بدن زارۆکین خوا. از گلکی سپاسیاتت کم تو گلکی بخیر هاتی هون هر هبن برز بهاءالدین کربورانی کوج شیکاگو تو میوان من بوی سر چاویم روزا خوش بی روزا دجی خوش بی